yoo kanaan didanii mana yaalaa ka isaan gaafa lammataa fidaniitiin ilmoo irraa baasan tan ilmoo namaa baasuu yakka nafse gadaayin abdii kana kasatanii fuula isaa kana hidhati darban jechuudha yoo jedhe sulaan diddi. Garuu sheekotiin hundi hin beekti beekaa harkarra qaban malee isaan kanaan dinnaan mana yaalaa kan namni beektan dhaqaa xalayaa baasa hidhatti darbanii jechuudha isuma saniyyuu faayidamuu illee. Meeqa nu galchita amma akkaawuntii qabattee? Akkaawuntii ishiitu godhadde ani birrii Itoophiyaa kuma 20 hin galchaaf amma. Okay galchii fi risiita gubbaarraa naa ergi. Risiida isarratti ergi. Risiida. Eshi bakka tole ulfaadha rabbi simbiraa jiraatu. Ulfaadhu galatoomii isallee hidhatti darbuu hin feenu. Haqni muciyyoo tanaa immoo haa bahu. Garee shaadaa jechuun jirta badhaasaa fa'i. Nurraa yoo rabbi beekan yoo dhugumatti shahaaduma san nama qabsiisuudhaaf qophaa'an harka isaan irraa fudhatanii yookiin ammoo haqa muciyyoo tanaa gad bahanii irraa yoon dubbanne wanni dhooysan nama dhooyfatti muciyyoo tana rakkina dila kana osoo isaan quba qabaniiti ja'an anamarraan dubbadhu. Osoo isaan quba qabaniiti ja'anii gaarii isaan keessaa fakkii mana isii isaan sararaatanii mana biyyaa jechuutu jira. Oy badaan waan hin jiruun qabaanadis mana namaa dhuftee mana sanitti limmata nyaattee salaata sagaddee haadha mana saniitiin dalayduudha guuje aboo akka huyyakka qaanyi nurraan fakkaatu nuti garee shaadaati. Islaamummaa tana itti dhufte nu wajjin akka obboleessa dhugatti si gorfanna miidhin muciyyoo tana jettanii gabbaatanii irraa dubbattanii irraa hadiisa himu isinirra ture. Garuu eega sun isin jala gale amma harka nurran qabina. Ciqilee nurra keessanii nurratti hin hirkatina. Dhaabbadhaa maqaa walii hin tuynu isinis bakka jirtanitti khayrii dalagaa. Nutis haqa muciyyoo tanaatitu axxiixee funyaaniin bahe. Haayni si mul'atu haqa nama dhoysa haqa isaa rabbi dhoysa. Haqa keessan rabbiin hin dhoysini haqa muciyyoo tanaan dhoysina dhiisa. Akka agartan kana muciyyoo xiqqishoo tana laalaa isa duubata jirtu. Tapha lafeen isiitu bar waliin qabanne ani abatu. To waan kana ta'eef jecha hedduu haasa'uu nu barbaachisu karaa gargaarsaa galatoome ati taqqar kuma diddamnuu neeyxee. Umri dheeratu naanaki ati boota beekamu nama biraa kan naanaki amma bilbilee jira maqaan an jedhamu maqaan tana erga maqaa qabadhu maqaa asaa birdemise mee jala kana kataa bilaal qubee wajji tanaan si gaafachuu jiraniisi antanaa mirkaneeffachuu fedhe qubee sirrii kataba duubachuu feena akkaawuntii bakka biraa Asaaber damiseecha akkaawuntii kuna itanii sanii sirriidha jaadhaanii itti galchaa. Oguu galchitan booda maqaan isiniif bahaa jechuudha. Asaaber damiseecha galatoomaayi badhaasaa karaan deemuu deema. Telefoonni naanaa yemmuu sittiin deebi'a haga cuftuuti wajjiniin jira. Wanni ammoo shamarran biyya Arabaa jirtan garee shaadaa jettanii maallaqa guurtan amma gumaa muciyyoo kafalamee jira gurbaadha. Ammallee koottaadha gargaara. Obboleeyyan keenya warri afaan Oromoo beektan martinuu ollaa keenya obboleeyyan keenya dubartiin kiristaana ta'e waaqeffattuu ta'e islaama ta'e miidhaan keenya waan wal fakkaatu nu bira dhaabbadhaa isiniin jenna galatooma. galatoome boroshidaa teenya amma badhaasaa kiyya bilbilaallee oguu takkalaa akkaawuntiin irraa na qubeeyta baas revolution irraa so bilbilaallee ni barbaada sani bilbila qabadhu duwwaa sagal hayyee duwwaa sagal 60 takka hayyee 60 takka 27 hayyee 66 hayyee 78 okay hayyee galatoome waa okay ergi resita na ergi so hayyee abshir okay hawi walaga وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Aye, boleh senjata. Itu nanggap jadi. Sagaling ko nagama. Sagaling kay nagama yun. Mega gal cita. Nagamu sagaling ko. Apa siya ninggal siya kasi?
بري توبيا كم كودشان يعني قال شافي دلوقتي نجي درايو أكاونتي فرد راجع لك أنا رتايتوي اوكي قلتو مريم تيتونامي مريم أنا كراكو سدوان قال شافي أنا خلاص جرام باي بكون دي بتتنجرات ini di bujur kita sekali di bujur Mariam yang kan kerja Mariam أنا كم قدشان قلت في فولو نادي بزراشي دي سير كوبرا oke kamu kudushan قالي كودا قاما ada gamen awinit awi wala أنا كراكو سدوان قال شافي daga jira sagalin ko daga majira ta jittuda ni turki na ka wajira karade ma wanjiro fi jittuda esa ragal kitab ani kana da ragal tafi banti ka wadenta akaunti ka badin jira ina ma jittu marba da sirratti ya da ku kenna chudan da buide me ya jita nam bi ganna ma kajibon warka nada neighbor account ko maleni garin jiru wan brak alaikum barasa baraki na fi tikali da simana banne bar siyada ci so da male namoda ya da ci so da wattami mali namadu bisen ture naziris gonni ni je gargar siyo sirrida ittifaq ye ma abada ye ya da ci sa male wan barati vi miti okay ya da amma nuti na fi khalid illai anni ke nasanu male wan barati mi manuma ke kana garu galgalar rawan jiru ko sama wan bara so jiru akkumanni yaadatu da fwansan mazdawaga jecha turre malai hima turre jarate level bille akru kana fi amma ki kono amma tiku turre du fa salat tafiyan ma shaye salat irfa tolaye okay asmati warabbi la fisef noli gona be am bike dunga fadde sala bike du wonna je namone dungaru makana wonna jani miti dugaw jina da banna ban fadde guba tamale anka barba jetti dugaw jida ban omsa jina براسة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh أكمل بتنجي غير سنة وندو اسمه جوادا. naga faya Ali do Profesor Usme Munira. أي أبان ثلاثين أديرو غنيا كم نجي أفيا وندو سنة إيشا. وايد الجارسة رتي. إنيا منهم مبراري أنفلكم.